abusia for me mama kwaba eba Mampem TV so mosomfo agemfana me ena medi dwumadi ho chia me eni nti afi na wo hwe me a message say follow yen o Facebook page no so na subscribe your channel all the social media platforms so sembi ekoso abefo tintan fidie no so eno ena mafato no so say me de bebrem na mahudi ekoso ya legend in the Ghana movie industry Ejako oni Frank Naro omo trendy social media no so eno na msi there bi say bebo mu enchemu bebi atwem onemi enimsem so mukotwa sini bi a na omato din se okonfo anoche na saa sini no na abakwasem kyerese konfo anoche ebo ne ho adigya ene emma bi okudware mama bi ebehwe ne ho emma odumi saa ma na saa ma no krobofo ma ene nti bepem ne na ebinum sisi se ama abeye suban krankro bi a ewo krobofo emu enam konfo anoche eduabo a ananomia odumi omuno nti na we emma saa movie no ko ba nsem pii krobofo ebufu ewo Ghana papa etin tesukoko se kire movie industry no na the woman gidigidi bi eba set no so ana se nchinwa shubi eba set no so enti amane koye akasa eni Frank Naro eni Ejako entem eni ntimuma yenko Ejako enchen yenko tie ne numasem koye ofa so ehu Frank Naro koye ofa so ene ne to kese ebe ya yonko ansa na ekopie sa level no yewia ne wachi ne bese aboa no na say meti abranti be friend Frank Naro oso yobi no fili pa na oben se na nka wo sitete cinema boboy na nko pepa dey bi set so konfano chi set so oba opamo no ono aka nti omo mo hwe no waka ne story ba menya we mese still so side Frank Naro me aya on say trust me say ntie atesem hu no eni nipa dodo achi nkoye bone nti nsem bi saa ba ya na me mpese meka Frank no meka chense oye me ba nemu mame mie nyama ni kakra nkyere mo Frank tete mofra na de ne bae okay minim da Frank Naro tete mofra ene de ne bae okay me wo store wo bantima me ko store de bia na obi wo satan na wonyine kitikiti ahwani na makula na ka kyerem se oh papa boy me wan no aba wo se na ni ji adwuma no obeye wo adwuma ni bi dide bia meko na oyeden wo ho na mesum ye nipa asebe eya na me nkase nipa ehun funu me anase bibisa ti ye obepon na ma frɛ ma France opon a ke bibi ma no mfanto no boton kofi ade chi ano aba na me hunu se adwuma no ne yede e de gen titi mofra na obehye kwakume nsen free titi mofra kwakume nu free titi mofra no na odi akire yede ekoi inti me na ya na me mpeka se bebre metimi a kire actors bebre a omo fa titi mofra ene de ba adwuma no yede enim kwakume no nko aha na ukoko ya eja se wa wani tia di osu asa no ochia ne pa obi de ye kan hai obi so bebe abkohwe okohwe ye na ye kan ne sei no on kan ne sa ye je ko mesum ya na me mpedi de wo adwuma ne mu pie because ye nyina ye de boaboa ye ho sabi impese manson menu we bi si menu obi wo beef so mani ti ye de ya anwa mo ne krakra so ni di ntina ya na me mpe beef no me adwuma na mpese me ye de miye na edi asumdue ba nti Frank de oye me ameka chense oye me ba but ya me titibi konfo anache ita soro ka fom mampamu obia enya konfo anache na de me issue ni nyina bai enya na se me na mawro me ho a naked na me dwale no emeto ho se na enya me na nya wa nti de na free konfo anache papa ese ogidi this ansem na no say ye wa na wa no enya wa no say ye wa no mo pese wo den me ana yewura otumfo ose tu abibi ama manya information se sini ne kura wo hwebi okay sini a me mpanifo bi ma me lie se
ohina hwebi ne nani gye ho obi die aba okay obi die aba nti ye sini no a yen katakata ma na dagya so kakra sene wanyini na wo ho a se me frefre nua no ma tesi ye demonstration bi wa yonum ene ye ka bo mu ye ma me nya ntokwa because na ye mpanimfuo bi e won kran ya won twa sini na hyase e di 6 movies bi be frefra adin ma na mani nye ho sa demonstration na me ye ni nti me didie kire me se no ho po na mo pese me bo naked no ne ka se wo kura no ayede na den ye sini se ye tete mofra ye tete nipa ye mafie bia ni age president Kofo me ko ho ti ne dem na ni age wo se o adwuma no me na wo nyina hwe e die ne nam so ma ne ba ye wotimi bo ma ba so onam ba bia ne afro sa keke because nsem a wo kan de wo ye ne mpanimfo bebre hwe ye te ma mu amunka hu se judges police ye bia ye father omunim obia bra ba wo bo so wo gidina omunim kwan afa so tutu anam ene na ye nim so wo hu na obobo ni bia o se minwale konfa na ti sebe etwamase sini adwuma na ye na mo se me monike na me kan mo tribon eni abasa stole na ma mi ensa gina manim ese se o mbehwe medegya so ye mfa no sa but konfa na chi dwale na camera ni ho enti hu ani ko hu na degya so ti mum ye mfa adwen ento ho na mpanimfuo hu se ya ya de mi bonsuo no egu me na so a camera fa me body beguma ni ma afa ye nkati to another scene India for ye Jimmy ana aso ofe na no ane yakate se ne ye hwe pa ti ye ne sa ebebo mo si dabida monike anam se de metuka ko manhia ko busa se me bonike de na manhia fo ka se ofi ampa obo na miam tu ka free ho e de bai ma meto panyi bia ade che nam sa bai na panyi bi ka che se debi na se ye nya ne sa na we kura de se ye nya ne sa mo hwe kwan mo be fa so am be na msa be ka kire mpen ya mpenfu a me no mu ye omo se still omo ntia se enye sa de a omo ma me ntwese se fine metu ka na ma bafie emum ye legacy na ne ye tworo no da che ye tworo abakosem a ibe hu nipa ibe tworo na abakosem ye de abasinia abakosem nipa no ba ko e o me pese me boni din ene yakwala ye ne nyina na nam sa tam kra da bi no ye pie sa tam no kra no awari ni bosome miensa okay nti wono na omo fa no tia ne ka sa tam kra think say 2 million 200 Ghana nti a long shot no ma fa ne to no e ba close up e ye mi face na me gina ho na me bones nti se onye obi atisi ni ase a se eje gro na edwa ne nanim na ko akire de eje den na enye ne to atena nyam mi hu na mka chenso mo ya ade a do ha beba atie for se mo hu ni se dia na de etuam no kwaya ejako efa so hia fangna efi ne mofrase a obo ano etiti no peja no kwaya fa so efim wa che ni na bani se kakun ejine kwaku anum ti de ejako aka no nanso mpani se yemfa susha anase yentimi engina asem ba koso emfa muyansem ni nyina ntimi enti ba kofo asem na omfa muya asem no enenti momeyenko Frank-Naro nsem a okokan ya a trigger response we free ejako ho many ejako yeah confirmation yeah that was a human so the problem issues be by mimi yo and a call by from producer no on the director ni na ejuma bi ekwakoye una be play ejako nkobe but ya we say ejako nyu nye de enye ejuma info di nkan che eja say Frank-Naro was set ni so nti oba no de abufuo die be duro na fight di nkan si producer ni director ni on ewo meme ho tini static odidi atem akra o mo ade bitika ntimi ye se mi si etuma koma 1 because ada na me so me ba top nti etumi
Tim ye say me see from na akrobet nso ye obi a. Busa safi na do afidi ato am sure obe follow your channel no obe like it. No drop your comment. Na wa share amaye. Me so share na Nyankopon enhira. Ye to asem no so dia na chese Frank Naro ensema ono so e de abetu dwa no mo. Eni ntia kame say beef. Ewo ni ejako entema chese omo twene asre ene abasa. Ghana movie industry no ye wo how pa ewo. Na ye pese ye fix no. And in Timoma, you felt any dear muddy, any dear sem, and painful moody can bar movie industry no more, or more picture movie industry, no managing a brand, a bit to say Jaco. Woman, fair dear, a fata and mamma. O chef and now we crana, and then in the ocean in Crame, me tea me chain, which means a bottle for crowd winning ye. Messro Frank, a Jaco. Said ye tea be a so papa nya o papa no unia no said ye jaku tea bia no wa ye bia ma onye bi ma kwa wa ye bia ma ka no nyina enenti panin die ye si woni hwe kura wa betwe nti Frank me show e bitimi a ka wa no tum o ka wa no tum a na nkyere se wasem enye de na wedding kuku. The bottom line is obi was set so and ya gi na dwuma ma wo so ani bere de ebeba because you say owo e ka ani bere so ya gi na dwuma mfa ma wa come I don't think say ka no be problem ntino he has a point to fight back because ya gi na dwuma ma enu aduane no and ansem na ye ka ye nyina fa jako hu nyina no most of them in this and into my infant and the media did some. A tear for Madame Massimo Jebre and them at Senaye. Meaning say, ye need be a foot, as a new be a juma. Nay, no, why Uncle Fabia. Ye brethren, ye Juman and Maya. Ye make sure say, Nini Panacasa manager to some pie, Jumani de my media, but say no, my old woman say, Frassi, to so be Timia. Coye. So why Yenis I did be who had a reputation and a relationship of our bread creating best saying me a futu Emma or more movie industry me and I yen so ya wa wanting say we need ubinama you should be mindful of whatever action obe take me do baby as me am ensure baby a chimfenani share video no ma afoforo enye bi drop a comment na like it Nyankopon e be share e wo sa kwan so